Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tugiye guhera mu ntara y'Iburasirazuba aho ari inkuru igira iti Rwamagana polisi yarashe ukekwaho kwica uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubwo yageragezaga gutoroka. Amakuru aturuka mu karere ka Rwamagana agera kuri Bwiza aravuga ko uwitwa Samuel Kabera yarashwe agahita apfa ubwo yageragezaga gucika polisi. Uyu mugabo w'imyaka 33 yarajyanwe ngo yerekane aho yahishe ibikoresho yifashishije mu kwica Sibomana Emmanuel w'imyaka 57 warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wari umuturanyi we. Nyakwigendera wari utuye mu murenge wa Gishari mu kagari ka Ruhimbi ho ni mu karere ka Rwamagana yishwe ku itariki ya 13 Ukuboza 2024 ahagana saa 2 n'igice z'ijoro akubiswe ipiki n'umuturanyi we ariwe witwa Akabera witabye Imana mu nsarashwe. Biravuga ko ubwo yatangiraga kwiruka abaturage bari hafi aho bagerageje kumwirukaho ari nako polisi nayo imuri inyuma ndetse banarasa hejuru akomeza kwiruka. Umupolisi abonye nta kundi byagenda aza gufungura isasu aramurasa. Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujya gukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho inkuru ifite umutwe ugira uti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko abasirikare bayo basahuye abaturage ubwo batsindwaga na M23. Minisitiri ushinzwe iterambere ry'icyaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Muhindo Nzagi Butondo yemeje ko abasirikare b'iki gihugu basahuye abaturage ubwo batsindwaga n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu rugamba rwabereye mu gace ka Mambasa muri teritwari ya Rubero. Aya makuru yatangajwe n'umuyobozi wa sheferi ya Bamate Mwami Sondori Muko Sasenge ubwo yemezaga ifatwa rya Mambasa mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Ukuboza 2024. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyaraye kibereye i Kinshasa, Minisitiri Nzagi yasobanuye ko uretse no gusahura abaturage b'abasirikare bagerageje guca igikuba barasa mu kirere gusa ngo ubuyobozi bwo muri teritwari ya Rubero bwaratabaye. Yagize ati abasirikare ba FARDC bagerageje guca igikuba barasa mu kirere banasahura inzu ku bw'amahirwe ubuyobozi bwa teritwari bwarahagobotse buhagarika aka kavuyo gake. Igisirikare kiri kwisuganya kandi turagishyigikiye, mwizere umukuru w'igihugu cyacu. Abarwanyi ba M23 bakomeje gufata ibice byo muri teritwari ya Rubero ku muvuduko udasanzwe nyuma yaho intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari Rwanda tariki ya 14 Ukuboza 2024 zanze kuganira nabo zibita umutwe w'iterabwoba. Minisitiri Nzagi yasobanuye ko impamvu ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zambuwe ari imbogo tariki ya 16 Ukuboza ari uko M23 iri gukoresha utudege twinshi tutagira abapilote tugaba ibitero. Ati ejo hashize M23 yakoresheje drone nyinshi zigaba ibitero zicagaguye imirongo yacu, ingabo zacu zisubira inyuma zerekeza mu nkengero za Vicumbiro. Ndangira ngo nsabe abaturage bacu kutwizera. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare yemeje ko Vitsumbiro nayo yafashwe kuri uyu wa 16 Ukuboza. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo ubu bashyize ibirindiro mu gace ka Ndoruma. Turacyari mu makuru hano kumena official. Amakuru yacu mureke tuyakomereze i Paris aho hari inkuru ifite umutwe ugira uti urukiko rwagumishijeho igihano cy'igifungo cya burundu cyakatiwe Philippe Hategekimana. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Ukuboza urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa rwagumishijeho igihano cy'igifungo cya burundu cyakatiwe Philippe Hategekimana uzwi ku izina rya Biguma wahoze ari umuyobozi wungirije wa gendarmerie mu Rwanda kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo. Mu nyandiko yanyujijwe ku rukuta rwa X, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Jean Damascene Bizimana yagize ati ubutabera buratanzwe mu rukiko rw'ubujurire rwa rubanda i Paris.
Ajida Philippe Hategekimana bahimbye Biguma ahamijwe ku buryo ndakuka uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi i Nyanza no mu nkengero zayo, ahawe gufungwa ubuzima bwe bwose. Abo yiciye mubonye ubutabera, nimugire ubudaheranwa. Hategekimana yahamwe n'icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu cyemezo cyarwo urukiko rwashimangiye imiterere y'ibi byaha, ruvuga ko ibyo yakoze byagize uruhare runini mu bwicanyi bwabereye i Nyanza. Yahamwe n'icyaha cyo kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi i Nyanza, Nyabubare, Nyamure, Ntyazo na Isare Songa. Institut de Sciences Agronomiques du Rwanda. Yahamijwe kandi icyaha cyo kwica Narisisi Nyagasaza wahoze ari burugumesitiri wa komini ya Ntyazo. Muri Kamena 2023 urukiko rw'ibanze rwamuhamije igifungo cya burundu. Yajuririye. Igikorwa cyo kujurira cyatangiye mu ntangiriro z'Ugushyingo nyuma y'icyifuzo cye cyo gukuraho igihano yakatiwe. Mu rubanza rw'ubujurire, ubuhamya bw'abatangabuhamya benshi bwagize uruhare mu gukomeza guhamya Hategekimana gutegura no kugira uruhare mu bwicanyi. Nyuma ya jenoside, Hategekimana yahungiye mu Bufaransa yiyita Philippe Manuel. Yahawe ubuhunzi mbere yo kubona ubwenegihugu bw'Ubufaransa muri 2005. Yabaye umuzamu wa kaminuza Irene ariko ahungira muri Cameroon muri 2017 nyuma yo gukurikiranwa n'itangazamakuru ndetse n'ikirego cyatanzwe n'umuryango Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Hategekimana yafatiwe i Yaoundé muri Cameroon muri 2018 yoherezwa mu Bufaransa. Kuva muri 2019 yari afunzwe ategereje kuburana. Urubanza rwa Hategekimana rwabaye urwa karindwi ruburanishwa n'inkiko zo mu Bufaransa ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Rwakurikiranye n'urubanza rwa Kapiteni Pascal Simbikangwa. Urubanza rwararangiye. Rwa Octavien Ngenzi ndetse na Tito Barahira ndetse na Claude Muhayimana wapfuye, Laurent Bakibaruta wapfuye na Dr Sosthene Munyemana ndetse kimwe na Dr Eugene Rwamucyo. Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho. Nizera ko akomeje kugenda abanogera mu by'ukuri. Mukande subscribe hanyuma tujye tubana buri munsi. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'Uburusiya, aho mu Moscow rwose hafashwe ukekwaho guturitsa igisasu cyahitanye Generali Igor Karilov. Kuri uyu wa gatatu, ubutegetsi bw'Uburusiya bavuze ko bafunze umuturage wa Uzbekistan nyuma y'uko umujenerali mukuru yishwe na bombe yari ihishe kuri moto, ku kamoto gakoreshwa n'amashanyarazi. Komite ishinzwe iperereza yagize iti umunyagihugu cya Uzbekistan wavutse mu 1995 yatawe muri yombi akekwaho kuba yarakoze icyo gitero cyahitanye ubuzima bw'umuyobozi w'ingabo z'Uburusiya zirinda intwaro za kirimbuzi Igor Karilov n'umufasha we cyangwa se umwasista wiwe mu rurimi rw'icyongereza Ilya Polikarpov. Yavuze ko uyu musore w'imyaka 29 ukekwaho icyaha yemeye ko yinjijwe mu gisirikare cy'ingabo zidasanzwe za Ukraine, mu gihe ibiro ntaramakuru bya TASS byo mu Burusiya byavuze ko uyu mugabo yahawe $100 kandi akajya mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi. Ishami ry'itangazamakuru mu kigo cy'ubutasi cy'Uburusiya FSB ryatangaje ko uyu mugabo ukekwaho kuba yarakoze ibikorwa by'iterabwoba mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, Lieutenant General Igor Karilov w'imyaka 54 hamwe na asista we biciwe hanze y'umudugudu wo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Moscow, ubwo igiturika cyari gihishe cyangwa cyometswe kuri skate cyangwa se cyaturikirizwaga kure. Hanyuma bombi bisa nkaho bahise bapfa ako kanya. Aya makuru munyemerere tuyasoreze mu gihugu cy'Ubutaliyani, rwose ni ku mugabane w'u Burayi, aho ubutasi bw'Ubwongereza bwaburijemo umugambi wo kwica Papa Francis. Ni inkuru rero nziza cyane mu by'ukuri.
hanyuma umugambi wo kwica Papa Francis ubwo yagiriraga uruzinduko muri Iraq waburijwemo nyuma y'amakuru yawo yatanzwe n'ubutasi bw'Ubwongereza. Iby'uyu mugambi wo kwica umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi bigaragarira mu gitabo kivuga ku buzima bwe bwite kizasohoka mu minsi iri imbere. Muri icyo gitabo Papa Francis yanditsemo ko ubwo muri Werurwe 2021 yageraga i Baghdad mu murwa mukuru wa Iraq, yabwiwe ko igikorwa yagombaga kwitabira ibyihebe byari byateguye kukigabamo ibitero 2 by'ubwiyahuzi. Mu gace gato ka kiriya gitabo kashyizwe hanze n'ikinyamakuru Corriere della Sera cyo mu Butaliyani, Papa avuga ko ibyo byihebe byombi byaje gufatwa biricwa. Uruzinduko rw'iminsi 3 Papa Francis yagiriye muri Iraq rwabaye mu gihe isi yari yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, rukaba urwa mbere yari agiriye muri iki gihugu. Papa avuga ko kandi ari rwo uruzinduko yakoze akabona umutekano wakajijwe mu buryo budasanzwe. Ni uruzinduko umushumba wa Kiliziya Gatolika yakoze mu gihe Iraq yari yarakunze kurangwamo intambara ndetse n'imvururu zakunze gusakiranya abanya-Iraq bo mu bwoko bw'Abashia n'Abayisilamu b'Abasuni. Iraq kandi yanakunze kurangwamo n'itotezwa rikorerwa ba nyamuke bo mu yandi madini, ibyatumye umubare w'abakirisitu bo muri iki gihugu ugabanuka cyane nyuma yo kugenda bibasirwa n'ibitero by'ibyihebe byo mu mutwe wa leta wa Kisilamu IS. Papa Francis mu gitabo cye avuga ko mbere yo kugenderera Iraq ni nk'aho buri wese yari yagiriye inama yo kutajyayo, gusa akavuga ko bwe yumvaga agomba kujyayo byanze bikunze. Avuga ko umugambi wo kumwivugana watahuwe n'ubutasi bw'Ubwongereza buburira polisi ya Iraq ndetse n'abashinzwe umutekano we nyuma yo kugera muri kiriya gihugu. Papa nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters byabyanditse bavuga ko mu byihebe harimo umugore wari upakiye ibiturika, umwiyahuzi yarimo yerekeza i Mosul ngo ahiturikirize mu gihe cy'uruzinduko rwa Papa. Papa avuga ko ibindi bisasu byari bitezwe mu modoka ko yari ifite uwo mugambi. Papa avuga ko bukeye yabajije abashinzwe umutekano byabaye kuri abo biyahuzi, abwirwa ko nta bakiriho. Polisi ya Iraq yabafashe irabaturitsa. Igitabo kigaruka ku buzima bwe bwite bwa Papa cyahawe umutwe witwa Hope cyangwa se icyizere mu rw'ikinyarwanda, biteganyijwe ko kizasohoka ku wa 14 Mutarama 2025. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze mugire byiza cyane. Bye bye.